سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به چین با دعوت سی جین پین. بازداشت یک ساکن بازنشسته اسفره به خاطر لایک گذاری در اینترنت. گله تهدیدآمیز وزارت امور خارجه روسیه از کشورهای آسیای مرکزی. وعده بانک آسیای رشد برای سرمایه‌گذاری در منطقه. پیروزی مردمی اعلان شدن انتخابات ترکیه از طرف رجب طیب اردوغان. امروز امامعلی رحمان برای شرکت در نشست چین بر علاوه کشورهای آسیای مرکزی به این کشور سفر کرده است. گفته می شود این سفر رئیس جمهور از طریق هواپیمای تازه خریده‌اش صورت می گیرد که خرج این سفر $200,000 خواهد بود. در این سفر رئیس جمهور را وزرای امور خارجه، اقتصادی و تجارت، حمل و نقل، صنعت و فناوری نو، یاوران رئیس جمهور در امور روابط بین المللی و اقتصادی، رئیسان کمیته های امنیت، رادیو و تلویزیون، امنیت آذوقه‌واری و دیگران همراهی می نمایند. اگر این هیئت از طریق خط سیر معمولی پرواز می کردند، مصرف سفرشان کمتر از $10,000 می شد، یعنی 20 برابر ارزانتر. در نتیجه از بودجه کشور $190,000 صرفه می گردید. اما قرار شده است هیئت با هواپیمایی $92 میلیون به چین رود. این نشست قرار است در 18 و 19 می در شهر سیانی چین برگزار شود که سران کل کشورهای آسیای مرکزی را به آن سی جین پین دعوت کرده است. وزارت امور خارجه چین این نشست را مهم ارزیابی نموده است. یان سین، یک کارشناس چینی، با توجه به وضع ژئوپلیتیکی جهان و منطقه، راهاندازی روابط پکین با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت جدید را مهم خوانده است. این در حالی است که کارشناسان غربی اقدامات جدید پکین در رابطه با کشورهای منطقه را به کاهش نفوذ روسیه در آسیای مرکزی ربط می‌دهند. چین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در آسیای مرکزی محسوب می شود که از همه طرحهای بیشتر این کشور در تاجیکستانند و تاجیکستان قرضدارترین کشور منطقه از چین است. مقامات امنیتی اسفره یک ساکن بازنشسته این شهر را بازداشت کردند. از او کمال‌الدین شرافوف نام برده می شود که 70 سال عمر دارد. مقامات امنیتی دلایل بازداشت کمال‌الدین شرافوف را اعلام نکردند، اما به اطلاع رادیو آزادی یکی از نزدیکان این مرد دلیل بازداشت او را به تماشا و لایک گذاری زیر ویدیوهای اصلاح تیوی مرتبط دانسته است. گفته می شود او در جماعت دهات سرخ اسفره بازداشت و به بازداشتگاه موقتی خوجند منتقل شده است. یکی از نزدیکان ساکن شهر اسفره در صحبت با منبع گفته است یک دوست کمال‌الدین شرافوف را مجبور نمودند تا پسرش را از روسیه دعوت کرده او را به خدمت در صف نیروهای مسلح تاجیکستان فرستاد. در این میان کمال‌الدین شرافوف به مقامات گفته است نباید با پدر جنجال کنید، باید پسرش را از روسیه بیارید. با این دلیل این فرد نزدیک به کمال‌الدین شرافوف گفته است حدود یک هفته مقامات او را دنبال و گویا کشف کردند که او ویدیوهای اصلاح تیوی را تماشا کرده زیر آنها لایک گذاشته است و بعضی از این ویدیوها را به دوستانش فرستاده است. باید گفت تماشا، عضو شدن و به اشتراک گذاری مواد رسانه‌های مربوط مخالفین در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است و رعایت نکردن این ممنوعیت جوابگری جنایی را به دنبال خواهد داشت. اما گذشته از این فعلا مسئله دعوت نوعسکران به خدمت نظامی در نواحی ولایت سوخت داغ شده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع تاجیکستان در این ضمن سوخت تا حال توانسته است تنها 68% نقشه دعوت را اجرا نماید، حالانکه دیگر ولایات کشور این نقشه را بیشتر از این ولایت اجرا کردند. در این ضمن حداقل چند موارد از وارد کردن فشار بالای مردم در نواحی مختلف ولایت سوخت برای سربازگیری بیشتر رسانه‌ای شده است. یک ساکن نابالغ ناحیه اشت را مقامات پلیس بازداشت کردند. یک زن نیز در ناحیه پنجکن به مدت 2 روز در بازداشت بود. در این مسجد دهه نیمن اسفره را
барои намозгузорон бастанд. ин ҳама иқдомоти мақомоти Тоҷикистон барои даъвати сокинони қобили хидмати ин навоҳӣ аз Русия ба кишвар, ҳамчунин ба хидмати сарбозӣ фиристодани онҳо гуфта мешавад. қазияи боздошти Камолиддин Шарофов низ ба ин фишорҳо гиреҳ хӯрдааст, аммо иттиҳомоти ӯ ки ба сурати ғайрирасмӣ эълон шуданд, шубҳабарангезанд. зеро дар Тоҷикистон аксари кулли афроди калонсол ба хусус дар навоҳӣ аз интернет истифода наменамоянд ва ҳатто тарзи истифода аз онро низ балад нестанд. муовини вазири умури хориҷаи Русия аз мавзеъгирии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар робита ба таҳримоти Ғарбу Амрико алайҳи Кремл изҳори норозиятӣ кардааст. Ба иттилои хабаргузории ТАСС, Михаил Галузин, муовини вазири умури хориҷаи Русия гуфтааст, кишварҳои Осиёи Марказӣ дар қиболи таҳримҳо алайҳи Русия риск нахоҳанд кард. ба қавли ӯ, бо таваҷҷӯҳ ба ҳамхонӣ доштани мавқеъҳо дар робита ба ғайри қобили қабул ва ғайриқонунӣ будани маҳдудиятҳои иқтисодии яктарафа, баъзе аз кишварҳои Осиёи Марказӣ намехоҳанд рискҳои мавҷударо қабул дошта бошанд, балки ишора аз дунболравӣ ба иқдомоти маҳдудияткунандаи ғарбӣ менамояд. дар ҳамин ҳол муовини вазири умури хориҷаи Русия, ки дар бошгоҳи мубоҳисавии Валдай суханронӣ мекард, ба таври дақиқ нагуфтааст, ки кадом кишварҳои Осиёи Марказиро дар назар дорад. Михаил Галузин дар нишаст ҳамчунин гуфтааст, Русия ба касе дикта намекунад, ки чӣ масири сиёсии хориҷӣ ва дохилӣ бояд пеш гирифта шавад, магар дар ҳоле ки бо созишномаҳои дутарафа, аз ҷумла ба Созмони Паймони Аҳдномаи Дастаҷамъӣ, Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил мухолиф набошад. Вай афзуд, мо мутмаинем, ки пойтахтҳои Осиёи Марказӣ инро ба хубӣ дарк мекунанд. Тахриби сунъии равобит бо Русия метавонад осеби ҷиддитаре нисбат ба осеби таҳримҳо дошта бошад. Бояд гуфт, ҳанӯз дар рӯзҳои аввали ҳуҷуми Русия ба хоки Украина зери унвони амалиёти низомӣ, мақомоти Қазоқистон ва Ӯзбекистон бо сароҳат эълон карда буданд, ки аз ин иқдоми Кремл пуштибонӣ нахоҳанд кард, аммо соири кишварҳои минтақа ба вузӯҳ мавқеъи худро ба ин хусус баён накарданд. ахиран дар моҳи гузашта сафири Амрико дар Тоҷикистон гуфта буд, Русия талош ба давр задани таҳримоти Амрико ва Ғарб аз тариқи кишварҳои Осиёи Марказиро менамояд, ки дар ин зимн эҳтимоли таҳрими кишварҳои минтақа ба хусус Тоҷикистон низ вуҷуд дорад. Зимнан оқои Микаллер аз ҳукумати Тоҷикистон ва тоҷирони кишвар даъват кард то бо феҳрасти таҳримоти Амрико ва Ғарб, ки дар дастраси умум қарор доранд, ошно шаванд ва онҳоро риоят кунанд. бонки рушди осиёӣ эълон кард то соли 2026 сохторҳои марбути обу энержӣ ва коммуналӣ дар кишварҳои муштаракро 8,4 миллиард доллар сармоягузорӣ мекунад. ин ҳадафро Денис Илин, муовини раиси Бонки Осиёи рушд, дар зимни баргузории конфронси 46-уми кишварҳои узви Анҷумани муассисаҳои тавсеяи Осиё ва Уқёнуси Ором дар Алмаатои Қазоқистон гуфтааст. Денис Илин гуфтааст, Бонки Осиёи рушд дар ҷамоҳири муштараки он 257 таҳро бо қимати 13,4 миллиард доллар сармоягузорӣ кардааст ва қарор аст то соли 2026 боз 4,8 миллиард доллари дигар сармоягузорӣ кунад. ҷамоҳири Тоҷикистон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия аз кишварҳои муштараки ин бонк гуфта мешавад. бинобар арзёбиҳои Бонки Осиёи рушд, иқтисоди кишварҳои Осиёи Марказӣ бештар аз ҳадди миёнаи ҷаҳонӣ рушд хоҳад кард. ҳамзамон, мутобиқ ба арзёбиҳои ин бонк, шумораи аҳолии минтақаи Осиёи Марказӣ 17% афзоиш меёбад, ки бинобар ин афзоиши 45% тавлиди маводи ғизоӣ низ дар назар аст. ба қавли ин мақоми Бонки Осиёи рушд, авҷи тавсеяи иқтисодии минтақа ба 10% захоири обӣ ва 34% барқ ниёз хоҳад дошт, ки дар ин зимн кишварҳои поёноби минтақа нисбат ба кишварҳои болооб имкони камтари истифода аз ин захоирро доранд. дар ин конфронс 240 намоянда ва меҳмонон аз беш аз 40 кишвари ҷаҳон ширкат мекунанд. онҳо аз зумраи сармоягузорони бузурге аз ҷанубу шарқи Осиё, Иттиҳоди Аврупо, Амрикои Лотинӣ, Африқо ва Ховаримиёна, Зеландияи Нав, Канада, Туркия, Чин, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ, Британияи Кабир, Амрико ва соири кишварҳо гуфта мешаванд.
раис ҷумҳурии Туркия натоиҷи интихоботи раёсатҷумҳурӣ дар ин кишварро ҷашне аз демократия ва пирӯзии мардум эълон кард. Ба иттилои хабаргузории Анадолу, Раҷаб Таyyib Эрдуғон ин ҳарфҳоро дар мақарри Ҳизби адолат ва тавсияи ин кишвар дар таҷаммӯи мардум эълон кард. Раҷаб Таyyib Эрдуғон гуфтааст, натоиҷи аввалияи райдиҳӣ фосилаи зиёди Ҳизби тавсия ва адолат ва номзади он ба мақоми раёсатҷумҳурӣ бо дигар номзадҳоро ба намоиш гузошт. ӯ афзуд, новобаста аз натоиҷи интихобот барандаи он мардум ва Туркия ҳастанд. Дар интихоботи раёсатҷумҳурии 14 май Туркия 4 номзад ширкат карданд, ки ҳеҷ яке аз онҳо ба пирӯзӣ нарасид ва интихобот ба даври дуюм кашида шуд. Дар даври аввалии интихобот Раҷаб Таyyib Эрдуғон, раисҷумҳурии феълӣ ва номзади Ҳизби адолат ва тавсияи Туркия 49,5 ва Камол Қиличдороғлу, номзади Ҳизби мардумии ҷумҳурихоҳони ин кишвар 44,89% ороро касб карданд. Муҳаммад Оган 5,17% ва Муҳаррам Инҷи 0,44% овозҳоро соҳиб шуданд. Ба ин хотир интихоботи раёсатҷумҳурии Туркия ба даври дуввум кашида шуд, ки қарор аст дар 28 май баргузор шавад. Дар давраи дуюми интихобот ду номзаде ки раъи бештарро соҳиб шудаанд ширкат хоҳанд кард. натоиҷи интихоботи раёсатҷумҳурии Туркия дар расонаҳои иҷтимоии тоҷикӣ ҷару баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст, ки аз таваҷҷӯҳи ҷомеаи кишвар ба он дарак медиҳад. ин дар ҳолест, ки интихоботи раёсатҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати 5 номзад дар авҷи коронавируси соли 2020 баргузор шуда буд. Комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон эълон кард, Эмомалӣ Раҳмон дар ин интихобот 90,92% ороро ба даст овардааст.